Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Dagiti gagayem ni elepante. Idi una na apanawen itinalawa akabakiran. Nilaeng elepante ti awan gayem na. Ad-adaywan dagiti pada na nga ayob iti kabakiran. Kanayon nga agmaymaysa ken agladladingit. Agnanaed kadagiti na duma-duma akay kayo. Iti maysa nga aldaw, kabayatan ti panagmaymaysana, adda nakita na adwa amang nganop. Ket Nakman, no ado ti maano pan dito'y akabakiran. Awan mo ti makita. Talaga nga ado ditoy. Naduma-duma nga ayop ti adda ditoy. Kas kumait ti alingo, ugsa. Pare, nangag mo, dajay akarasakas. Ije banda pare. Mapanta kitaan. Aginayat ta. Nasken nga adda maano panta. Kitaan pare. Nagdakgal nga elepante. Ay, nakabutbutan. Tumaraytan pare. Paltuga kun. Hindi mo napuntahan pare. Sayang. Timarayan. Ano dayjay? Saan mo kadingam mo? No ano dayjay? Bakas? Saan nga ron? Kuneho? Dayjay, tius-usaran dagiti tao nga ganop. Kadagiti pada tayo nga ayop. Anya? Kaya't asawan dayta. Ngay may damanan. O may damanan ang anop. Koneho, bakas, gagayam ko nga ayok dito'y kabakiran. Ayan nyo. Bakas, gayam mo ka di ni elepante. Ha? Saan? Apay karon na inawagan na tayo agagayam. Ha? Diyak na mo Ada kami dito, oy! Elepante! Apay ngay may ka dito yan, may! Pumanaw ka dito, oy! Kasaan da ka agayam? Saan ka kaskanyak ama ka uli? Kadagiti kay kayo. Iso at dito mabalin agayam. Saan ka matakayat ngagbalin agayam, elepante? Tanagdakal ka. Kan, saan ka amakalagto? Akas kanya. Iso adinak awagan, itigayam. Makaamo kayon. No saan dak akayat agayam. O may kulaang ibaga nga addamanan dagiti manganop. Ha? Anya? Gayam bakas. Anya, tiaramidan ta. Matulungan kayo. Ha? Panahon da kami, elepante. Saan may kasapulan ti tulong mo? Ha? Pwede no day ta, elepante. Ha? Si Kapay apasalsali ditoy. Ha? Sapay nagdaktal ka. Ay, sayang dyan nagdakkel nga elepante, pare. Un nga rod, pare. Saan na bali? Sublian tanto, inton maminsan. Wanya, mamatikan nga ado at talaga dagiti maanupan iti daytoy akabakiran. Elepante pailaan mat di nakita ta. Adun tubay ti makita ta. Sungayin ton maminsan. Lalaingan tan ti aganop. Gayam bakas. Awanan dagiti manganop. Ha? Ulbod mat na iti nga elepante. Kuna nga dala, awan damat gaya. Wan nga rod Loklok wanda tayo dahil dyan nga elepante. Kaya't na lang ada kadwa na. Dayjay man, agmay sana kay day ti sirok tidakala kayo. Kasla ka kaasimot nga rod. Masyan ka kan kwa na? Medyo. Kaslamot aka na tayo. Akasapulan na tigayam.
No kasta kadakkel, saanan? Urewan gayam ko. Sa bagay, dalapusan na kalang dayta. Delikado kan. Kasano nga ta? Amagaw at ko tibo nga ti kayo. Akayat ko akanan. Nagngatumat ngamin. Uray lagtuag. Jakmat mananon. Talaga akayat ko akanan dayjay. Abo nga ti kayo. Apay, atangad-tangad dagita na loom. Abo nga dayta kayo, koneho. Sikamat gayam elepante. Kaya't ko kumaamangan ka na kita abo nga. Ngam, jakmat magaw at Kayat mo kadi, taigawatan ka. aramidam dayta. Apay kit din asaan. Ikaw at anak iti kanak. Uray no saan tangag kayam. Oray gaw atak amin para ken ka, koneho. Sige man nga ron. Dayta, may salaang agawat ko sa nga pulon tinaala. Huwag nga agpaiso. Mabiit laan, tayalaan ka pa'y. Pilyek day na loob. Sige man nga ron, elepante. Taipan ko, dagiti dadtoma, kadagiti kakadwak, ako neho. Anda ka mat ditoy. Kuneho. Juan, bakas. Nagadadagit ay bunga ti kayo na puros mo nga. Sana siyak tinang puros kadagita abo nga, bakas. Sino ay tinang puros? Elepante. Tinulungan na ka ni Elepante. Di naglainora yan. Dasyak tinang puros para kanga. Saan ka na nauray, bakas? Tamabisin akon. Kaya't mo asawan. Agayam kayon, hindi na diyang Elepante. Ay, saan Kaya't nalamaan at italag mo kang kwana ha. Isungagin si singpat na diyang Elepante. Kasta ka di. Wan, kunehong. Amok ti galad na diyang Elepante. Sana nasaya at agayam na jay. Anya tinakitam dita? Dayjay bakas amang mangan ijay sa nga ti kayo. Sige na, paltuga mo na. Sige man nga ron. Pare. Kita amti sumungad. Tinagdakkel nga elepante. Ay sos! Umay natansama-tansang doon. Tumaraytan pare! Tumaraytan! Tan! Kayang bakas. Agkuyog tamanan, ama pa nagpirok, itimakaan. Kasta talaga dagiti agayam. Agkuyog da, kanag tinulong da. Pwedno, tako na, kayang bakas. Iti tayo di apanda. Kaslado ti maalata, abo nga, dagiti kay kayo, iti tayo di apanda. Sige, mapantay jay. Kayang bakas. Nakaul-ulimak dito'y alugar Kuneho, kita mo. Pudno din bagam. Ado talaga, dagiti bunga, dagiti kay kayo dito'y. Kaslawang pa iti may nangalay ti bunga na gitapay kayo ha. Wan nga ron. Apay nga ta. Kumay ka kuneho. Intagala. Sige, bakas. Agpuros kalata iti bunga. Tapno ado ti mayawid ta. Wan kuneho. Ado ti purosan. Apriyak na na. Milyon. Gayam.
Leon? Kuna agayem kayo. Ha? Ken apay nga agal-ala kayo. Kadagiti bunga ti kayo. Kukwam ka din dagitoy, Leon? Nakukwam, isublimin kan kadagiti na puros may. Di na kami kumakitaan iti kasta, Leon. Nagtured kayot nga imay nagala. Ha? Amuyo ka di nga amin nga umay agala kadagita. Kat sandan na makaawid pasibibiyag. Saan na kami kumamatabot-bot nga na? Saan kayo abot-bot ngan? Kudno ti ibagbagak kada kayo. Ay, di nagtiliwan, Leon. Mabutagakan ka. Mabalin ko ti aglibas. Nagbitin-bitin aklaan kadagiti sa nga dagiti akay kaya. Gayong bakit di nakibate. Amo ka matinitibig mo, kuneho. Kunak man no agayam tabaka. Anya ko niko. Napanagnakamon. Ngawan ti maibilang mo agayam mo dito'y kabakiran. Maglakit din na nakalibas akon. Nilipanti mo't di na nakaturog iti sirok ti kaya. Nakaringan. Naimbagal daw mo, Bakers. Kastamat kan ka. Nilipante. Mabalin kong ibagakan ko na tinapasamak itay. Tama ba na isalakan ni Kuneho? Elepante! Amom ka di tinapasamak ni Kuneho? Anya tinapasamak kan kuana. Tinileo tinarong sutalyon. Anya. Man! Amangan no kaya't mga tulungan. Sa dino ti ayag day talyon. Kaya't mga isalakan ni Kuneho? Wan, Bakers. Saan ko amabalin abaybayan ni Kuneho? Iti imaday jay alyon. Waya-waya anak ko man, Leon. Sana romba nga syakti ka na. Tapay. Asaan? Ha? Agayam ta. Kan may sa. Nagbasita unay. Saan ka matla mabsog? Kanak, ti uray asino dito'y kabakiran. Saan mo amabalin akanon ni Kuneho? Yon. Elepante. Waya-waya amon ni Kuneho. Kat no jak waya-wayaan. Aglaban ta. Nakarit ka mo. Tapayakas talaunay ti panangisakit mo ko ni Kuneho, Gapo, tagayam ko. Gayam mo! Iso ano di mo kayat nga aglaban ta. Palubusa mo ni Kuneho. Sige, Kuneho agayam ni Elepante. Mapalin mo ti pumanaw. Ngem data, Elepante. Aglaban ta, tasikat ti kasukat ni Kuneho. Numaabakak, siyak ti kanam. Ngem numaabak ka, si kamat ti kanag. Sige, mayata itinaytakin na. Dumparan ka. Matinag iti ka na. Kasano nga taan natin nagdaytaliyon di ta dirraas. Day tamat ti pampanunutak. Alaang tan ta iso ti iyawid ta. Una na. Ikarigatan tan aguyuden di ta nakatinnagan na. Yamanakan ka. Gayam nga Elepante. Tain salakan nak iti dayjay alyon.
Inawagan na kon iti kayam. Wan, gayam elepante. Manipod ita, agayam ta. Maragsa ka nak, kuneho. Rombang laeng agayam antikas kan ka. Tasaan mo abaybay antigayam mo. Oray no saan ko agayam. No kasapulan dati tulong ko, tulong aklat da. Nagsaya atan? Elepante. Ni Bakas o. Kaniha. Si bibiyag ka ba? Wan, Bakas. Saan nakatinan nilyan? Insalakan nak ni Elepante. Idi imbagam kanya nga agpagad ni Koneho. Napanak adagos iti ayan ni Leon. Kat amam Bakas. Namiris ko. Anasaysaya at gayam ni Elepante agayam. Tasanak apinanawan iti oras ti pagad. Anya? Lading itak Bakas. Saan ko na kaya't amakigayam kan ka? Pagkawanan na kuma, kuneho. No binaybayan ka. Maawatan ka matkiti Angam, saan ka matgayam? Mapang namnamaan agayam. Saan kayo kumanga ginurang agayam? Umay ka, Bakas. Ha? Mabalin ko ti sumarot kada kayo? Wan, umay kan. Nayunan tayo dagiti gagayam tayo. Tapno umadu tayo pay. Kan, no pa'y kasta. Agyaman aklatak Bakas. Taimbagam kan ni Elepante nga agpaggada. Iso na insalakan nak ni Elepante. Iso nga agyaman aklatakan ka Bakas. Impakita ni Elepante nga awan iti langa ti pannakigayam. Naamiris da Kuneho ken Bakas anasayaat ni Elepante. Nagagayam da nga rod kat sipod idin nagsisinnakit da. Bueno obing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo ngayon surat ni Elena Nudo iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo.
Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.